Ну, будучыня, конечно, не моя тэма, я боюсь будучыні і так, каб яна не наступала, каб заўсёды як у сарматаў, каб все было пакуль, это абсолютно мяне задавальняе. Но я ведаю, што калі ўжо нешта планаваць трэба, і даводзіцца планаваць увесь час, то трэба ведаць свае мажлівасці, трэба нешта ўмець, ведаць, што ты ўмееш, і мець для этого ресурс. Таму для мяне таксама абсолютно докладно, что прогнозовать будущее нельзя. Но треба ведать, кто мы такие. И на что мы здольны. Тому, ну, для меня вельми важно национальных складів у наших життів, у розумінні самих собі і відповідно прогнозування будущего. В этом сенсі для меня нема ніякої суперечності поміж экологичными идеями и идеей национализма. Для меня было вчера досить дивно это суперспоставление. Для меня национальная культура, она виникает у тих ліку з природного осяроддя, з географії той країни, де вона народилася. І так само я упевнений, що вона з'являється як часткою этого природного ландшафту. Тому що це не біологічна разностайність, це вже культурная разностайность, якая так само вартая того, как ее заховывать. И у меня доклад не про культуру, ну, так само про культуру, в першую чергу про географию, за якою эта культура у тим ліку виникає. Перше, это геоморфология Беларуси. Да, вовремя сам понятно, в Беларуси, мы разные понятки укладываем, ясно, в это слово, это культура белорусская, передусім для меня Беларусь это культура Беларуси. Але так само и физичное ее увособление. Так вот, як виглядає эта Беларусь, як мы ее уявляем физично. Я, щиро кажучи, не змогу намалювати мапу Беларусі ось зараз на дошці, коли буду її малювати, то вона буде досить дивно виглядати. Я думаю, що коли кожен з нас подивиться, так само не зможе намалювати. І у кожного ця Білорусь буде по-разному виглядати. Тому межі країни не супадають з уявленням нашим про цю країну. Ось я веду докладно, що на полночи, с кем мы там межуем, это я памятую. Позднее я памятую такий аппендикс литовский, там, где Линтупы. Позднее, ну, не так, где еще один аппендикс, там, где Бенякони. Позднее, где межа с Польшей. Позднее Припятячи. За Припятью у меня так, как бы, размыл свідомості. Я там Тьмяну уявляю, таковая звучит. Я там ніколи не был далее за Пинск. І усход Білорусі так само для мене такі некий градієнт такий. Я Тьмяну уявляю, як він виглядає, бо ніколи не був там фізично. Тому якби те, що я веду про Білорусь, воно якби шмат у чим складається з прочитаного, побаченого. Це якби не мої віди, власне. Як ввогуле територія Білорусі, як простор Білорусі, якби ось сприймалася нашими продками на протягу історії, така спроба аналізу. Там варто десь почати з геоморфології Білорусі. Білорусь – це плоская країна. Плоская країна, де немає природних межів, як окреслених, наборів. І це плоская равнина покрита лісами, була покрита лісами. Була покрита лісами, болотами, на її багато реків. І ми ведаємо, і це вельми істотно, мені здається, якраз у моделюванні будучині, то, що Білорусь знаходиться на водопаді. Тобто кажуть, беруть реки, якусь Балтику і Чорне море. І ось це якби лісистая, плоская, болотистая простора і відповідний клімат, так само. І він спричинився до того, що землеробство на Білорусі досить поздно возникло. Живелогодовля ще пізніше. А мы ведаем, что неолит, неолитичная революция, она звичайно якби во всех народах, она починалась або сельской господарки, або землеробства, або
было готово. У нас неолит начинается с керамики. То есть у нас не возникает сельская господарка, у нас возникает гончарный посуд, керамичный посуд. Это как бы початок неолита на Беларуси. Что свидетельствует про то, что жихары, наши предки, занимались полеванием и рыболовством. А полевание и рыболовство, оно по отрознению от культуры сельскохозяйственных, оно мает більшу структуру расселения. Для полевания потребны великие территории. И продки теперешних белорусов, и они за своего этого рода деятельности, они вымушены были бы занимать великую территорию, не густо заселенную, как марши поливать там. Из этого вытекает целый шерох фактов, что, по-первых, что огромная территория, что там мало людей, что мало контактов, что нема концентрации этих людей, нема концентрации, нема обмена информацией, значит, есть певне заморочування и развитие. У той самий час, як сільське рослиноводство, оно сприяет тому, оно может прокормить больше людей может жить на одной территории, утворяются конгломераты, скопления людей, и больше худко отбывается обмен информацией, и больше худко развивается культура, цивилизация. Тут это все на стагодзе просто заморозилось. И вельми довгий час існувало. Так само, треба брати під увагу лісистую, болотистую, незручную для перемещения по территории, яка спровоковала то, что колонизация белорусских земель отбывалась не фронтально, ось пришли и заселили, а отбывалась передусім по бассейнах реков. Там заселили буздожики, тут заселили, там заселили. Невядомо, як адбывалася першая эта колонизация, но варяжская присутность, она отбывалась докладно по реках, города возникали по реках, а поміж этими реками огромные территории, невядомо кем заселенные. Но вядомо, что люди занимались этим полеванием и рыболовством. И для старожитных историков наши земли это были вот такие некие огромные обшары, где жили варвары, ясно, про их мало что было ведомо. И вот это такая нефронтально заселенная территория, перемешанная в неком сенсе, разными племенами и кланами, незручное для пересовывания, и оно утворило такое криволинейное восприятие простора. И у балтов, и у продков белорусов, нібито славянов, эта кривизна, это такие сакральные понятия. У балтов мы видим, там это верховный жрец, он называется кривокривей, это место, где отбывались сходы Кривуля, и Крева, и Кривичи. Все одно и польское это лаянка Курва, оно все связано с словом кривый. Что оно конкретно означало у поганцев, никто не скажет докладно. А я думаю, что это слово, это понятно кривизны, а не линейности, имело певное сакральное важное значение, это абсолютно ясно. Но я думаю, что это вытекает как раз из этого, с этой просторы, в якой жили наши предки. Бо лес мае кривую простор. Мы ведаем, это, что человек пошел в лес, его леший водил, он там заблукал. То же самое болото. Книга Марциновича Сфагу как раз эту тему так само доследует, что болото мае не просто линейную простору, криволинейную. Вы идете до древа, оказываетесь в высшем месте. Треба брати під увагу, тому що це так само впливає на те, що поскольку сама простора покриває, то не виникають такі категорії абсолютно. Ось у степових народів, або народів, які жили там на берегах морей, і бачили цей відкритий великий простор, де є небо, де є земля, виникають
категорія абсалютна. Добро, зло, небо, земля. Тут такого нема. Тут нават у гэтай паганскай міфалогіі і ў народных казках не існуе такой абсалютнага добра, не існуе абсалютнага зла. Все там размыта і пераблыта. І добрае ў свой час, а кепскае, таму кепскае, што оно не в свой час прыходзіць. Нема гэтага абсалютна. Гэта таксама, мне здаецца, вельмі важна. Это такая шматзначнасць. Это адсутнасць вось гэтых, адсутнасць ісціны, рэшце. Тое, чым зараз жыве постмадэрнізм. Таму ясна, што такая навука, як геаграфія, яна тут узнікнуць не магла. Тут няма чаго вывучаць. Геаграфія ўзнікла на Блізкім Усходзе, у Грэцыі. І то, што до нас дайшло, то, што лічыцца першымі географамі Гомер, Иракліт, Пліній, Пталамей, яны пісалі пра нашу землю. Тобто мы нібыта былі вядомыя. Вось то, што я ўжо казаў, што апісвалася, гэта проста як землі нейкія, землі населеныя варварамі на агромных тэрыторыях. Вось цытата Прокопія Кісарыскага: яны насяляюць краіну, раскідана ставячы сваё жытло, менавіта таму яны і займаюць неймаверна вялікі абшар. Вось гэты вобраз неймаверна вялікіх абшарах раскіданага жытла, яно паўтараецца у антычных географаў і гісторыкаў. І абсалютна розныя племёны насяляюць гэтай тэрыторыі. Гэта і неўры, гэта андрафані, людажэры, будзіны, галінды і гэта далей вельмі шмат. І мы з цяжкасцю ідэнтыфікуем іх, і, мажліва, частка іх ввогуле не было, гэта прыдумкі. Но мы уявляліся такой тэрыторыі агромнай, заселенай невядома кім, і самі ў гэтай тэрыторыі таксама не асабліва арыентаваліся. Але ў пэўны момант узнікае земляробства, і земляробства, ясна, яно наводзіць парадак гэтым прасторавым уяўленнем, узнікае поле. І гэта ўжо лакалізацыя прасторы. Мы ведаем, вось у нас ёсць поле роўна, яго можна вымерыць, яго можна прайсці гэтымі крокамі вымерыць. Узнікаюць межы, такім чынам прастора упарадкоўваецца. І з культурай, з прыходам гэтай земляробчай культуры, апроч гэтага упарадкавання прасторы і лакалізацыі, узнікае таксама іншае разуменне і пачуццё часу, узнікае гэты календарны цыкл земляробчы, які з года ў год паўтараецца, і, в прынцыпе, з'яўляецца час, проста замыкаецца ў кола. Вось это кожны новы год, это паўтор папярэдняга. Час не развіваецца, зацыклены ў гэтае кола. І то ж самае з гэтай прасторы, яна лакалізаваная. У гэтым сэнсе у народнай творчасці, у фальклоры такі вобраз прасторы і часу у адной рэчы зведзена, гэта сувой палатна. Вось сувой палатна, вы разумееце, гэта скручанае палатно проста, как это сказаць по-русски. Світак палатна, да, сувой. Вось сувой гэта сакральны аб'ект. Гэта прастора і будучыня у адным. І там шмат ёсць паданняў, паказак, калі гэта здаецца магічны сувой, яго можна кожны дзень адматваць, колькі трэба, толькі не цалкам. Цалкам яго нельга разматваць. Пакуль ты яго па кавалачку цягнеш, будучыні, пакуль ты не спрабуеш намацаваць да канца, за зямлю туды не трэба, то ўсё нармальна. Як толькі ты разматаў яго да канца, ўсё, ён скончыўся гэты сувой. І гэта такая мадэль часу і прасторы. Ввогуле, што тычыцца гэтага прасторовага уяўлення, у самых-самых старажытных, пачатак неаліта, калі чалавек фармаваўся як чалавек, то, на думку шмат такіх даследавальнікаў, і мне падаецца гэта вельмі лагічным, разуменне, адчуванне прасторы, у чалавека ўзнікла праз авалоданне тэхналогіі. То бок нельга такі складаныя катэгорыі, як прастора, як час,
зразумець, вось калі ты ходзіш там, палюеш на птушак, на звяроў, альбо перемяшчаешься фізічна, ты не зразумееш, што это такое. Калі ты мадэлюеш нешта, то ты можаш зразумець, як яно працуе. У гэтым сэнсе як бы вось кераміка, гліна, ганчарства гэта як бы мадэляванне стварэння чагосьці. Ну і гэта ёсць як бы у Бібліі ёсць гэта як бы стварэнне чалавека. А пляценне, з якого паўстала тэкстыль, ткацтва. Тэкстыль гэта і ёсць пляценне у перакладзе з лаціны. І тэкст таксама гэта пляценне, той самы корень. То вось як бы якраз пляценне і ткацтва гэта мадэляванне прасторы лінейнай і мадэляванне часу. Бо на тое, каб выткаць, там, не ведаю, 5 метраў палатна гадоўку, што трэба 10 дзён. 5 метраў палатна гэта 10 дзён. І гэта як бы прастора і час як бы мадэлюецца адным і тым жа аб'ектам. Вось гэты уяўленне, вось гэты сувой, як сакральны аб'ект, ён застаўся ў беларускай народнай культуры да пачатку 20-го стагоддзя. То бок вот это вот разуменне як бы будучыні і часу, якое скручана, якое нельга разматваць і зраць туды, яно захавалася ў традыцыйнай культуры сялянскай, беларускай, як бы вельмі доўга. За гэты час там прыйшло хрысціянства, якое таксама стварыла як бы сваю мадэль сусвету. Упарадкавала сусвет, зрабіла цэнтр этого сусвета, стварыла гэту як бы вертыкаль. У паганскай культуры таксама там няма такого, што вось той свет ён не знаходзіцца пад нагамі. Ён як бы ў іншым вымярэнні, ён як бы можа знаходзіцца як бы і проста недзе далёка, там, у вырыі, напрыклад. І паганскія багіні не жывуць на небёсах. Гэта хрысціянства задае гэту вертыкаль. І гэтай вертыкалю ў нейкім сэнсе таксама чалавек як бы прыцінае наскрозь да гэтага лапіку зямлі, які ён апрацоўвае. Як бы адбываецца такая як бы просто як бы лакалізацыя, прывязка, все як бы больш нічога няма. І тут як бы вот беларуская як бы сітуацыя, там сутыкаюцца две розныя традыцыі. Бізантыйская, якая як бы мы пачалі як бы з бізантыйскай традыцыі, пазней з'яўляецца каталіцкая. І у бізантыйскай традыцыі царква як бы не можа існаваць без дзяржавы. Калі як бы няма царквы, то як бы все ввогуле рушыцца сусвет, як бы парадак рушыцца. Таму у бізантыйскай традыцыі дзяржава як бы і гэта вельмі важны элемент у парадку свету. І таму у бізантыйскай традыцыі або праваслаўнай, тое, што цяпер мы называем праваслаўнай, вось ёсць гэта як бы адчуванне сябе такой крэпасцю вакол ворагі, мы цэнтр сусвету. Калі гэта дзяржава перастане існаваць, як бы перастане існаваць парадак у свеце, у каталікоў крыху па-іншаму. Там як бы свет знаходзіцца ў Іерусаліме, гэта цэнтр сусвету, як бы дзяржава як бы можа існаваць, можа і не існаваць. І вось як бы пытанне як бы як у такім разе як бы у Вялікім княстве Літоўскім падзеленым канфесійна, але або не падзеленым, скажем, дзе суіснавалі розныя канфесіі, што там тварылася як бы вось у галовах у гэтым бачанні сусвету. Ці гэты сусвет, ці цэнтр сусвету знаходзіўся як бы у Іерусаліме паводле як бы каталікоў. Ірына, калі, можа, вы мне паправце адрасу, калі я нешта не тое кажу. Тут як бы не паралель і несимметричная рэч. Візантыйскі лацінскі. Так. А не византийский католицизм. Так. И как бы у нас этого византийского центра державности не было, потому что Византия же приходит с ним. Так, вот я про это. Ну вот, пока что я помылок не нароблю, серьезно. Ну, вы зразумели. Да, и у нас не было этого византийского центра. Да, и у нас в Беларуси как бы не было. Мы не отчували себя этим центром сусвету в отрезании от Москвы. И тут уже я не буду погружаться в этой причине, это абсолютно іншая тема. Але для жыхароў Великого княства Літоўскага перадусім ясна, што для нобелёў, для эліты мы не былі цэнтрам. У адрозненні ад Маскові, якія тады ўжо пачыналі сябе адчуваць гэты цэнтрам сусвету на змену
Византии. И наше светоусприятие, оно европейское. Для европейцев, для католиков, центр не находится в Украине. Украина и центр света – это разные речи. Центр там, в Иерусалиме. Альбо в Риме, по стягам часу. Ну, і як тоді виглядала ввогуле гэта якби простора Великого княства Литовского, так спрабуючи нейкім чином якби візуалізаваць і описаць, што яна однозначно она не з'яўляецца нейкім цэнтрам. Нават Вільня, столица Великого княства, і вона якби такий нібито центр, ну, існує яшчэ Краков, центр Речи Посполитой, столица Речи Посполитой, здесь есть король. Пазней з'яўляецца Варшава. Нават там у 19-20 стагоддзі, калі адбываецца нацыянальнае адраджэнне, там паўстае Менск, яшчэ одна столица. Ну, нема такого, якби, на жаль, нема такого ярко выраженного і трывалага нейкага центра сакрального. Затое ад сярэдзіны 16 стагоддзя краіна якби вымерена і падзелена на наделы. Это устава Наволоки. Мне здаецца, што гэта вельмі важны такі момант у прасторавым успрыяцці наших продкаў. Што у той час, ну, па-першае, гэта і тэхналагічна рэвалюцыйная з'ява, бо там увеличваліся якасць глебаў, там выбіраліся колькасць зямлі ад якасці гэтай глебы, і памер гэтых выплатаў таксама вылічваўся ад якасці глебы. І вся Беларусь была выберана, ну, не адразу часткамі. Першае, што было зроблена, это вось гэта падзел Наволокі у уладаннях самообороны Скворцы. Это 1540-1550 год, это Давыд, Городок, Пінск і Клецк. І што цікава, што гэтыя гарады дагэтуль з'яўляюцца такімі цэнтрамі агародніцтва. Это закладзеныя тады, яно дагэтуль працуе. А Давыд, Городок быў гадоў яшчэ 10-15 таму, на весь Савецкі Саюз вырошчваў і прадаваў насенне. У заходняй Беларусі пазней гэта робіцца, 557-568, тады Падняпров'е, і ўсходняй Беларусі апошні робіцца падзел на гэтай Валокі ў канцы 16 стагоддзя. І вось гэта скажем, узровень агракультуры, ён у такім парадку і захаваўся дагэтуль. Адначасова з гэтым у той самы час выводзіцца там магдебургскае права в гарадах Беларусі, паўстаюць гэтыя гарады, іх колькасць рэзка павялічваецца. Колькасць гарадоў на Беларусі павялічваецца амаль што ў 3 разы. І у конце 16 стагоддзя уже налічваецца 544 населенных пункта. На карце Радзівіла 544 населенных пункта. Указ. У гэты час, калі у нас адбываецца падзел Наволокі, значыцца, што вся краіна перамерена фізічна гэтым земным мерам. Узнікаюць гарады і населеныя пункты, адбываецца такая інтэнсіфікацыя жыцця. У гэты час в Еўропе сярод іншага таксама развіваецца гэтая картаграфія. І Беларусь, землі Беларусі трапляюць на карты еўрапейскіх картографаў, перадусім галандскіх, якія былі тады на той момант лепшымі ў свеце. І першыя выявы правдападобныя і фізічна вывераныя з'яўляюцца якраз вось на галандскіх мапах, конкретно это мапа Меркатора. Мы так само рабілі гэтай мапы. Миколай Радзівіл сіротка. Ён так само выдае мапу Великого княства Литовского, якая зроблена по таких найноўшых правілах таго часу. У сэнсе пераняцця тэхналогій ведаў тут асабліва не спазняліся. Карта гэта стваралася на працягу 4 гадоў.
і вона якби, ну, досить докладна з пункту гледжання там навіть сучасної гэтай картографії. З 1595 по 1599 год. Якраз у ті годы, коли підписувалася Брестська угода. Перший раз вона була видана у 1603 году у Несвіжу. Гэта не захаваўся экземпляр, і до нас дайшла якби мапа, яка видана вже була у 1613 в Голландії. Пазней она перавыдавалася в 31 и 35 годах, и в принципе ее користались широко в Европе. В принципе, она робилась не только для самих себя, так само на экспорт, для того, как показать, как выглядит країна. І там ось гэты Радзівіл, альбо Тамаш Макоўскі, які ствараў гэту карту в якасці выканаўцы, і яны спрабуюць не толькі геаграфічна паказаць гэты межы, там, і гарады, і рэкі, і яны спрабуюць апісаць гэтую краіну, стварыць пэўны яе вобраз. І гэта робіцца і праз тое, што там паказваюцца новыя межы Великого княства Литовского, и позначаются так само старые межи еще до Люблинской унии, как показать, что ранее было, что мы имели ранее. И это специально описывается специальным текстом, что мы специально показали, как вы бачили, что еще больше мы были. Даются назвы историчных краин, которые иснавали на той момент у свядомости, это там Полесье, Подляж, Самогития, Жмуть, Слуцкое княство, там Рогачевский повет, чомусь особенно выделены, Могилевская, Слуцкая, Рогачевская волость и Могилевский повет. И назвы реков даются у транслитерации с живых говорок, по-белорусски фактично. А найбольш вядомыя вялікія рэкі, пра якія яшчэ пісалі там старажытныя географы, яны даюцца таксама напісанні лацінскім, так як пісаліся там раней, каб замежнаму карыстальніку было больш зразумела. В прынцыпе, там все вельмі дакладна, не зусім дакладна вызначаны межы з Масковіяй, дакладней памежныя землі, не мяжа, а памежныя землі з Масковіяй. Там ввогуле з гэтым памежжам с Московским княством, там целая книга недавно вышла, «Усходняя межа ВКЛ». Там фактично этой межи докладно не было, это весь час менялось, и стагоддзямі просто были так званые памежные территории, не вызначенные, якія не належали ни Великому княству, ни Москве. Так само на этой мапе есть такие кавалки, великие кавалки тексту, где не ведаю, ці то Макоўскі, ці то Радзівіл, не ведаю, хто аўтар тэкста. Можливо, што сам Радзівіл пісаў бы это аўтарская абсолютно праца, і ён полемізуе з тымі еўрапейскімі картографамі, якія апісвалі Великое княство, рабілі факту. І ён піша, што не краіна, краіну даехаць можна вельмі лёгка, што неправда, што толькі па снезе можна дабрацца, што калі з Варшавы чалавек едзе, то нават ног не намочыць. І што шмат гарадоў, ён папрыбіраў лясы з гэтай мапы, каб яна выглядала такой незалесенай, каб больш цывілізавана выглядала. Ён зрабіў такую добрую піар-працу. Тут, калі хопіць часу, просто прачытаю цытаты з гэтай мапы, яны варты таго, каб іх прачытаць. В прынцыпе, гэта мапа, яна адбылася, яна аказалася удалай, працоўнай, і карысталіся яшчэ наступныя 100 гадоў, в прынцыпе, не было патрэбы ствараць нешта новае. Там ёсць апроч чыста геаграфічных рэчаў, там ёсць нейкія гістарычныя паметкі, што вось тут бітва з маскалямі адбылася, тут яны нас спалілі, там іх разбілі. І гэта уласціва для картаў таго часу, якія былі крыху больш, чым проста адлюстраванне паверхні. Вось такім чынам, у Великім княстве праблемаў з разуменнем прастор у Нобеля ў шляхты не было. Існавалі карты, існавала
культура гэтай картаграфіі, землемерства, дакументы, все было. І адначасна з гэтым існавала селянскае, народнае гэта разуменне прасторы, якое фактычна не мянялася стагоддзямі і дайшло до пачатку 20-го стагоддзя. Першае разуменне прасторы шляхецкае, гэта лінейнае, гэта Великое княжество Литовское, частка гэтай еўрапейскай прасторы, частка сусвету. Другое гэта закрытае, локалізаванае, і вся прастора, весь сусвет абмяжоўваецца лініяй далягляду. Тое, што за даляглядам ужо невядома. Там можа быць все, што заўгодна. І знешні сусвету знаходзіцца за лесамі, за гарамі. Ужо там пачынаецца невядома што. І вось, на мою думку, гэтая такая прасторовая локалізацыя, такая, як зноў-такі мне падаецца, мае глыбокія карані, і яна спрычынілася да таго, што ў 19 стагоддзі, калі ўжо фармавалася гэта найноўшая беларуская нацыя, узнікае вось гэтая тутэйшасць. Тутэйшасць, па ідэі, нічога кепскага ў тутэйшасці няма, гэта якраз вельмі добра, гэта прывязанасць да пэўнага месца, гэта лакалізацыя. Кепска тое, што падчас фармавання нацыі вось гэтай носьбіты гэтай тутэйшай свядомасці, свядомасці тутэйшасці, яны не хацелі прыміряць на сябе саманазоў Беларусь. Но, на мою думку, што гэта праблема не гэтых людзей, праблема назвы, што назва не ўдала, што чаго яны павінны былі гэта саманазовы беларус да сябе ужываць, калі ён не ўжываўся перад гэтым раней. Калі казалі пра людзей ліцвіны, і тут раптам нейкі беларусы. Для рекламной кампании, для этих пиар-акций, назва мае великое значение. Тут, мне здаецца, просто такая не зусім удалая назва. Ну і выніку гэта тутэйшасць як з'ява. Я не ведаю, наколькі яна унікальнасць, яна толькі Беларусі тычыцца, але для Беларусі она стала просто таким брендом, что называется. І Беларусь она проникла польскую мову, польскую культуру, з ёй яны сутыкнуліся з гэтай з'явай тутэйшасці толькі ў 20-30-е гады ўжо 20-го стагоддзя, калі там перапісы былі насельніцтва на ўсходзе Беларусі. Тут у нас яна была пісана купалам на пачатку 20-го стагоддзя. И в принципе, что я еще не сказал. Да, что я еще не сказал, я важно не сказал. У початку 20-го стагоддзя тут варто знову пригадати тутэйшасць, пишется некалькі важных книгаў. Это «Две души» Гарэцкага, следом за ёй пишется тутэйшы купалы, следом пишется Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». І яшчэ одна вельмі важная книга, просто з сабой взял, «Географія Беларусі Смольнічча». І Смольнчык упершыню робіць, відаць, пасля гэтага Радзівіла Сіроткі робіць спробу апісаць з Беларусі краіну. Кніга дастаткова такая тоўстенькая, так выглядае. Гэта перадрук з арыгінальнага выдання. Здаецца, гэта 21 год. Я не знайду прабачце. Я не скажу. Ну, гэта так само, той самый час. А першае выданне, 19-й год, так само 19-й год. І тут ён апісвае Беларусь, менавіта як краіну. Разам з усімі гэтымі геаграфічнымі межамі, з марфалогіяй, з кліматам, з прыродай, з насельніцтвам. Гэта кніга зацягвае, фантастычна просто. Для мяне, калі я там прыходзіў да беларушчыны, то для мяне гэта была кніга, якую прачытаў тут за одну ноч, і яшчэ некалькі разоў пасля перачытваю. І яна сапраўды стварае ўражанне пра краіну.
надо зразумець, як яна выглядае, надо зразумець, як выглядае прырода людзей. І я прыгадываю вось сустрэчу з гэтым брытанскім паслом, якая была не так давно, і я запытаўся тады ў пасла, што для брытанцаў, на ягоную думку, з'яўляецца такімі найбольш яскравымі фактарамі ідэнтычнасці нацыянальнай. Ён сказаў, што на першым месцы, відаць, тое, што мы выспа, это вось якраз морфалогія, другое клімат, і трэцяе я не памятаю, да. Потым яшчэ ён казаў гэты бліц адказы, што з чым асацыюецца, то гэта гарбата, газон і надвор'е, да, вось. І да чаго, як гэта ўсё прыгожа скончыць, шчыра кажучы, не ведаю. Да, геаграфія Беларусі, вось гэта важна, што яна як бы паўстае краіны. Калі ёсць яшчэ такое павяданне польскага пісьменніка, не памятаю, называецца «Каралеўства Беларусі». Я таксама, і мы рабілі такую фестываль у Польшчы ў канцы 90-х пад этой самай назвай «Каралеўства Беларусі». Вось гэта як бы спроба уявіць гэтую краіну. Яна ўзнікла разам з пачаткам палітычнай пабудовы таго, што мы называем Беларусю. Калі бы Беларусь атрымала незалежнасць там у 90-е гады і ўзнікла гэта беларуская краіна Беларусь, новая рэспубліка Беларусь, то я прыгадваю, што кожны рок-гурт, вось якія былі на той час такія папулярныя, кожны рок-гурт, не дамаўляючы паміж собой, напісаў хаця б одну песню на гэтую тему. «Мой край», «Краіна Беларусь», «Краіна доўгай белай хмары», яшчэ нешта такое. Вось у кожнага гурта была песня, прысвечаная нейкаму вобразу, спробе стварыць вобраз гэтай краіны, у якой мы пачыналі жыць. Таму вось гэта ўяўленне пра Беларусь, пра нейкую цэльную краіну, і як пра культурны аб'ект, культуру, якая вось паводле Міхала Баярына можа перасяляцца дазорам, калі трэба. У меня хутчэй адваротная думка, што мы прывязаны да гэтай тэрыторыі, мы гэту тэрыторыю павінны ведаць, любіць. І калі мы нейкім чынам можам прагназаваць і планаваць будучыню, то мы можам прагназаваць і планаваць толькі на гэтай тэрыторыі, у межах гэтай краіны і ў межах уласнай культуры. Калі мы будзем гэта рабіць, калі мы будзем мець візію уласнай будучыні, намі прыдуманую, то нам будзе прасцей кантактаваць з усім астатнім светам. Бо інакш мы замест гэтага водападзела узвышша, мы будзем такой ямай пэўнай, у якой невядома што, альбо коридорам, там вельмі шмат гэтых вобразаў можна знайсці, прахадным дваром, памежжам, трансмежжам, што вельмі важна замацавацца на гэтым водападзеле, на гэтых высотках. Ну ўсё, в прынцыпе. Дзякую вялікі. Пытанне, калі ласка. Дякую, Михайло. Я хочу наконт центру троху штосьці ось ти говориш, що не було відчування центру. Мені здається, що якраз таке відчування центру – це одна з основних речей. Але центру – це, правда, не центру, не політичного центру, от як в Московії, так? Не то, що от на центр світу навколо крутиться все останнє. Тут ти маєш рацію, але відчування центру, от як та саме тутейшість, так? Тут, от як це немагчиме, от тут це центр. І воно вельми добре виражено, і, скажімо, у фольклорі. На вашому дворі дерево стояло, так? Раю раюся, Христос народився на вашому дворі, а на тим дереві це сова кровать, і так далі. Все відбувається тут.
альбо там адчыняй дзверы пані гаспадар, у тваёй каморы Хрыстос сядзіць. Да? То есть вот весь час все, что отбываецца, оно отбываецца тут. Вільня так само успрымаецца як цэнтр, она вельмі часто ўзнікае у прыказках, у фальклоры, кшталту рабі пільна і тут будзе Вільня. Але вот яно таксама пераносіць цэнтр з Вільні, вот як з пажаданага, недасягальнага, усюды рабі пільна і тут будзе Вільня. То есть Вільня на як вобраз цэнтру ёсць, але цэнтр все роўна тут. І потым вот сама гэтая рэч водападзелу, яна таксама азначае цэнтр, таму што рэкі пачынаюцца ў нас і плывуць в іншыя краіны. І вот ад гэтага вобраз донарнасці Беларусі, што вот гэты вялікія дзеячы, якіх там пры сабе чыгаюць іншыя народы, альбо якія сапраўды папрацавалі на іншыя народы, яны родам адсюль, яны тут нараджаюцца, адсюль сыходзяць. То есть тут месца, якое гадуе на астатні свет штосьці, не пакідаючы сабе, таму што сваё ўсё роўна будзе. Вот, скажем, вот мы вельмі добра гэта абдумывалі, калі здарыўся Чарнобыль, калі аказалася, што згадалі просто трагедыя, якая, скажем, Чарнобыль у Беларусі вот адбылася бяда, якая разышлася на весь свет, але вот згадалі, як адбылася, напрыклад, меліярацыя ў 60-е гады. Палескія балаты гадавалі туманы на всю Европу. Пачалася меліярацыя в Беларусі, і яна пайшла там засушамі ў Швецыі, паводкамі в Ірландыі, якія там пачалі біць трывогу з гэтай нагоды. І вот гэта адчуванне таго, што все ж таки цэнтр, ён заўсёды тут, што вот гэта якраз ёсць цэнтр. І вот калі мадэляваць будучыню, я заўсёды мадэляваць з таго, што вот гэта, і гэта, дзе бы гэтае тут не было, але вот тут і там вот тут і цяпер гэта не зусім той вобраз, але менавіта тут вот оно ёсць тое, што ёсць, тое, што наша, і тое, з чым трэба працаваць. Я абсолютно згодна, і вот у меня было написано, да, что тутейшість это якраз локализация центра сусвету тут у гэтым месцы. Я просто забыўся прочитать. Мне падаецца, што з гэтага вынікае, што вось калі спрабаваць ўсё ж таки гэтую прастору нейкім чынам зноў-такі апісаць, то гэта такая сотавасць, гэта прастора, якая нагадвае структуру сотавай сувязі, там, дзе кожная тутэйшая, ён такая маленькая вось эта ячэйка. Цэнтр свету мястэчка. Кожная сістэма краіны. Ну гэта які маштаб. Які маштаб? Калі мы бярем маштаб населеных пунктаў, то мястэчка, да, ну цэнтр сусвету. Калі мы бярем як бы канкрэтна чалавека і гаспадарку, то ён цэнтр сусвету. І кожны, калі мы бярем маштаб Нобелю, шляхты, то кожны шляхціц цэнтр сусвету. І може ніхто не може... Так, это отсутность периферии, вот можно сказать. Нема столицы и периферии, а центр завсёды тут. Хай себе столица там у Вільні, але кожное местечко... Да. І наконт периферії так само, што в этой меже, хотя вось ён сиротка подкрэслівае гэтай межы, што вось тут у нас былі, да, но ён пра межы асабліва нічога не піша. Тым больш, што яна фізічна, ну, з Маскові іх не было там дакладных межаў. Там ёсць і панятак парубежныя землі. Вось краіна канчалася там, дзе канчаўся апошні прыватны надзел. Граница прыватнага надзела, она была адначасовай границей краіны. Я теперь вопрос задам. Ну, если дополнять вопрос Ирины, вспомнить, о чем говорил Михаил, Вільня, это ж паўночны Иерусалим. И дякую вялікі Михалу и за промову, и за то, что текстыль это нечто такое разом. Да. Ну, я сегодня услышала ее очень хорошо. И, на ваш взгляд, краина и край. Як это связано? Ну, мне нема дакладного адказу на гэта пытанне. Я думаю, што я вот так само тое, што забыўся сказаць, што паколькі адна з рысаў вось гэта як бы перцэпцыі беларускай, разумення прасторы, адчування прасторы, это тое, што прастора тое, што яна як бы лакалізаваная, яна як бы не адкрытая. І падабаецца такая як бы прастора, падабаецца закрытая прастора. Што ў беларускай мове, скажем, з пазітыўнай канатацыяй слова, якія азначаюць прасторы, то гэта кут, куточак, старонка,
ну, самый вот великий масштаб это край, все одно это было локализование. У нас как бы слово простора, но как бы само слово простора, оно має нейтральную коннотацию. Слово абшар, оно так само має нейтральную коннотацию. У відрозненні від російської мови, там вельми шмат слов, які мають позитивну коннотацію у сенсі відкритих широких просторів. Це ширь, роздолье, в білоруській мові немає. Наша якби просторы, нам подобаются закрытые просторы, локализованные. Тому тут вот край, с краем я не веду. Я веду, что Украина, слово, оно к решению заявляется как раз на мапе разделилось вот на этой мапе 1603 года. И он там робит нават пометку и тлумачить это, что Украина это то, что вниз. Ні, ну ми зараз, от це мені здається, що тут абсолютно... Тут, по-перше, що ніхто не відкаже на це питання якби докладно, це те, що дискутується. Я ще пригадав про тутейших, що ось це білоруська тутейшість. І, до речі, білоруська тутейшість, вона існує у литовській мові, латишській мові, як слово, у польській мові, у російській боюся. Ось ми стільки... От з усім, з ким ми межуємо, мы повсюдно створили прецедент тутейшести. Тобто у нас з усіми були проблеми. Ми повсюдно не могли нормально самоідентифікуватися. І цікаво, що в гаврильській традиції білоруській чи литовській, ну, в сенсі литовської в широкому значенні, так само, якби є поняток тутейшості, і він якби наоборот працює, що він якби якраз прив'язує до этой традиции, до литовской гаврильской культуры. У меня нема особых питань до истории, до Мінущини, зароджені на вивченні утопії. Але ж мені останнім часом вельми непокоїть неолітичний період нашої історії. Правда. Это горные распрацоўкі под Волковыском, где добывали поведный камень Крым и промыслово добывали у эпоху такого развитого неолита. Камень неолит же. Вот. С кем гандлявали? Бо для патрэбы паляўнічых ці там рыбалоў столькі кремнію было не патрэбна. Калі на такім ускрайку ад там цэнтраў цэнтраў неалітычнай эвалюцыі, там у Малой Азіі, Месапатаміі, там далей, так далёка за некалькі тысяч кіламетраў прамыслова добывалі кремень, то хто гэта рабіў? Як была пабудавана логістика, маркетинг, за які гроші, да. Рассказываю. Ну, там же відомо, що неоліт, він якби розтягнувся, здається, там, ну, на десяток тисяч годів. В різних місцях в різний час узникали. І наш неоліт, це месопотамський, він по часі Месопотамії. Наш неоліт, він наш. Совсем недавно именно открылся. Ну, а там, якби, ну, я думаю, что там покойники у нас водоподел, то гандляваць могли, якби, ну, багато з ким. Могли бы гандляваць у бок бассейна Нарва, які впадають. Тільки паляўнічыя рыбаловы. Гандляры, тыя, хто цягалі гэты камень кудысьці, дзе ён быў патрэбен. Безумоўна, яшчэ былі. Значит, все не так просто с гэтым неолітам. И все ж таки, калі гэта 5000 гадоў тому, штосьці мы не ведаем про наш неолит. Ну, конечно, все криво. Михаил Таки сказал, что криво там не просто. Я думаю, что одно, до речі, ну, не выключает одно другое. Просто что культура паляўнічых, это же не тому, что они такие примитивные, это досить складанная культура. Ну вот есть аналоги, там айны были, вот эти жихары Сахалина и коренные жихары японских выспов. У них была как бы культура паляўнічых. И там все было как бы вельми продумано,
колькі чалавек можа жыць на такой тэрыторыі, калі больш, то экабаланс уже парушаецца. Што гэта не значыць, што гэта прымітыўна, это проста іншая культура. І зноў-такі, адначасова з тым, калі на Беларусі ўжо існавала досыць развітая культура земляробства, адначасова з гэтым балцкія племёны, ці там нейкі балцкія анклавы заставаліся паляўнічымі, яны не будавалі паселішчы, яны не будавалі гарадоў. Я жыву на паўднёвым захадзе. Паўднёвы захад на пачатку 20-го стагоддзя. Тэрыторыя паўднёвага захада каля 70 балцкіх анклаваў. Напружим свою здольнасць уяўлення, так, воображение, и паспрабуем. Живут паляўнічі, живут рыбаловы на свежем поветрі, ну, простой, ядуць мясо, добра харчуюцца. Что может примусить человека залезть в шахту, сярод таких, залезть в шахту и несколько годин в день там проводить. А может быть и весь працоўны дзень у тую самую эпоху на пенсию, на пенсию он не мог развить. Ну, глядите, Федор Васильевич, воюете там какую-нибудь мешчору, например, берете полоны, загоняете в шахты, и они там копают для вас применение. Якими вы полюете? У нас, да. Нет, это не рабство, это сапраўды гандаль, і гэта нашмат больш складаныя адносіны. Напрыклад, самая яркая рыса археалагічная ў радзімічаў, якія толькі прыходзяць Беларусі, так, якія нібыта прыйшлі там з заходняй Беларусі ці ўсходняй Беларусі, гэта жаночыя скроневыя колцы, якіх няма нідзе ў Европе, але якія ёсць в Егіпце. Скажем, якая сувязь паміж скроневымі колцамі, это гандлявалі з Месопотаміяй, з Егіптам, і вот этих вот сувязям просто их цяпер толькі знаходзім. Але это еще вот это Міхась Чарняўскі калісьці казаў, я думаў, такая беларуская унікальная асаблівасць скроневыя колцы. Пачаў вывучаць Егіпет, а не весь Егіпет на гэта. Так что вот этих сувязей, а это сапраўды неалітычная рыса. Это вот, да, высокое, да, и постановление египетской цивилизации, да, вот это и у нас в Радзімічы, там Египет, они, вот, скажем, однольковые речи. То есть самый кремень, який мы отливали, это ясно, что не рабы копали, просто что у нас не засталося гэтых неких, у нас мегалитов нема зусім, мегалітычных пабудоваў, якія былі у неаліце паўсюль, але у нас ёсць неалітычныя рысы, якія ёсць таксама на ўсіх кантынентах, якія мы не можем расшифраваць, вот гэтыя камяні з ямкамі. Так, вот гэтыя камяні, у якіх там ад 2 до 80 ямак. Іх у Беларусі там 50 штук, з іх 24 на Вілейшчыне. Але тое, што вот таксама, тое, што лучыць Беларусь там з Брытаніі, з Месопотаміі, неалітычнага перыяду, это тое, што это значит, што яны не жылі адасоблена ад астатняга свету, аднолькавыя тыя камяні з ямкамі, якія мы не ведаем, што это такое, ці гэта зорныя мапы, ці гэта там ахвярнікі, мы не ведаем, але яны аднолькавага тыпу, і ў Беларусі іх вельмі многа. Вот их, например, там их нема ў России, так? але ў Беларусі их много. І яны ёсць, яны практычна на ўсіх кантынентах ёсць, і вот нейкім чынам прадстаўлены. Просто мы не інтэрпрэтавалі, у нас вельмі мала дадзеных для гэтага, але мы бачым, што вот тое, што было ў Беларусі ў неаліце, было тое самае, што па астатнім свеце цывілізаваным. Можна прачытаю кавалак з мапы того сяродкі? Прыгожа. Тут все прыгожае, тут шмат чыну такі. Краіна гэтая багата на большие меншыя месты і вёскі, з якіх найгалаўнейшым ёсць Вільня, сталіца ўсёй краіны. Место слаўнае і вельмі вялікае, якое займае разам з прадмесцямі каля 2 міль нямецкіх. Таму што нямецкія мілі самыя маленькія. Нямецкая міля больше, это польская миля, еще больше литовская, еще больше московская. Я взял самые маленькие мили, это для 2 миль. Ну, спасибо за такой экскурс в историю. Всегда интересно узнавать, что, какая предыстория стоит за некими понятиями, это кривизна там. Вот. Для меня, в принципе, в свое время было
одно открытие, поскольку так двуязычие дает о себе знать, когда одно и то же пытаешься разными языками схватить. И вот когда вы говорили, что переход там, к обработке полей, выравниванию, вот у меня всегда был такой вопрос, а вот у нас, почему у нас супольность, а там в России сообщество, да, и вот супольность вот все-таки такая очень мощная привязка к территории. И ну, для меня был некоторое время, ну и сейчас в принципе такой остается таким проблемным вопросом, а может ли быть нация без территории? Ну, все-таки уже в современном мире, да, то есть раньше такое невозможно было представить. А вот может ли сейчас быть нация, вот если она даже потеряет там часть территории, там, или вообще всю, то есть, и... Ну, одна нация попробовала без территории, но вернулась все-таки. Оказывается, не так это просто без территории. Территория без нации. Ну вот ваш доклад, он как бы скорее говорит про то, что все-таки нельзя. То есть вот если там Михаил говорит, вот культура, да, вот культура это все, и с ней хоть на Марс, да, то все-таки мы живем, ну, может, как мы, как белорусы, да, мы все-таки живем между культурой и все-таки территорией. То есть вот, это как, что мы где-то между этими, а не только между Западом и Я вот на код белорусов я могу докладно сказать, что белорусы без территории ассимилюються уже в перших поколеннях. Белорусы, которые выезжают за межи Беларуси, это проблема паспорта, что у нас не просто есть диаспора белорусская, что не у другим поколениям, не здесь ассимилюются уже те, которые выехали из Беларуси и перестают быть белорусами. И у нас проблема такая, что вот те, которые тут застаются, они тут не ассимилировались. Без территории докладно, но без территории, без супольности, без артефактов, без навокольного осиротия, белорусы не устанут утримать свою идентичность. Они занадто сотовые, они занадто самостойные, кожні по центру сусвіту. Дякую Михайлу за сапраўды прыгожы выступ. Я вас хотел спытаць про уподабанне, про апошнюю. Мне падаецца не трохі дзіўным, бо сапраўды, калі паглядзець на беларускую тэрыторыю, таким широким разумением, она сапраўды уяўляецца хутчэй чымсьці бязмежным. І вось калі у нас тады была целая серия выставаў з мапамі Беларусі, тады ўжо мы падымалі гэтае пытанне, што як такая мяжа для беларусаў гэта паняцце такое досыць абстрактна. І ў гэтым сэнсе сапраўды, калі спытаць беларуса, дзе вы станчыце Беларусь, гэта вельмі цяжка. У кагосьці там Беласточчына, як застаецца дасюль беларуская, для кагосьці Віленшчына, як ніколі не сталася літоўскай. Загомлем людзё. І загомлем таксама, бо там же Туровшчына ідзе, старое Туровскае княства, і амаль там да Кіева. І на ўсход там Смаленшчына. І ў гэтым сэнсе з такой дакладнай мяжы, каб пралезці і сказаць, тут няма. І пры ўсім пры тым, што сапраўды вельмі трапна адзначылі, няма гэтага упадабання шырокай прасторы. Разлогі, якая паказвала гэтую бязмежнасць. А наадварот, гэтае шанаванне кутку, сваёй староначцы, сваёй гэтай краінкі, краю свайго. Як таго, што наадварот абмежавана, уціснута ў нейкія такія калі не межы, дык хаця бы начыненні са мной, з тым, хто можа гэта нейкім чынам адчуць, сабраць каля сабе. Можа нейкі каментар на гэты конт, адкуль такая дысананс паміж гэтай бязмежнасцю, якая адчуваецца усім, і гэтай утапёнасцю, улюбёнасцю ў сваё каморка.
Ну, я думаю, что у некоторых способов можно тлумачыць. Як мінімум вось один это способ организации простора. Что вы можете простор организовать, вызначаючи межи, як, наприклад, ну тут вот яна вызначена стена, архитектура стены выбудовывает. А вы можете организовать простор за какой-то доминант. То есть, например, посадивши древо в поле, поставивши под древом дом, вы так само организовываете простор, дом как бы прилипает до древа, до большего объекта. Что как бы, ну, просторы организуються как бы, не тільки за кошт как бы, усталювання межаў, але так само как бы, за кошт усталювання доминанта. Ось это один из можливых отказов. А еще у меня такое подобание. Откуль такое падабанне? Ну, бо можливо, но это все ж ну, в неком сенсе такие допущения, да, что простора лесу, и она закрытая завсёды. Лесные люди, лесные народности, и они боятся как бы, открытых этих, незручно себе отчувают. У меня мама в лесе народилась, в лесе ее комфортно. Она как бы, ну, отчувает простору леса. Она завсёды закрыта, там нема простора. Шире гладь просто. Те неправильно кажется. Ну, я бы сказать, просто коллегу с нас рассказывали. Я же ведаете, что гость. Потому что миль просто. Да, отлеглость, масштаб просто. Это так само, я пробачу, у меня память на именные, что так себе. Это как бы немецкая принцесса, которая вышла замуж за французского короля. Мария Антуанетта? Нет? Ну? Нет? Неважно. Короче, немецкая принцесса выходит замуж за французского короля, приезжает в Версаль. Там все такое огромное, что она просто губляется. Она просит себя выбудовать маленький домочек внутри Версаля с маленькими покойчиками, с низкой столицей. Она почувается как бы комфортно. Испытание как бы масштаба. Что у нас інший масштаб. Это башня, до речі, ну, ми губляємо це відчування простору, ми губляємо відчування масштабності, як шмат чого ми губляємо з цих невербальних категорій традиційних. Ну, зверніться, ось, наприклад, так виглядає митня там литовська і білоруська у Кам'яному Лозі. У литовців компактно все, вельми добре організована простора. А на Білорусі такий колхоз. Ось механізований скотний двор такий. Там стоит будинок, тут стоит будинок. Альбо в Минску, там из тех, ну, от одного места до другого, это треба километр идти. Это не организованная простора, это чужое разумение простора абсолютно, не наше. У меня вопрос к продолжению Ванинова и, вот, наверное, в оппозицию еще к предыдущему докладу Михаила Боярина. Мне интересно, что последовательно говорится о том, что культура должна быть не базис, она вырастает из территории. Но у меня вопрос, это территория физическая. Ну, то есть мы можем сейчас говорить о совершенно других типах пространств, и об этом сейчас весь 20 век пытаются придумать разные способы. То есть пространство социальных сетей, которое тоже может быть устроено через обладание границ и через какую-то доминантность. Какие еще могут быть пространства? Понимаешь, что было специально ограничено думать именно о физическом пространстве, потому что это то, чем вам приходится постоянно заниматься. Но может культура по принципу базироваться на другого рода, другого территории и на другом роде пространства. Мне здається, що ось якраз білоруська культура, вона мало прив'язана до фізичної простори. І вона ж мабуть чим культура вербальна, вона прив'язана до мови і до тексту. Ну я не веду, я бы не хотел на Марс. Вы хотели до Марса? Я бы не хотел. Вот мне кажется, что как раз, да, и она, конечно, культура может, и она развивается в разных просторах одночасово. И в социальных сетках, и в литературе она развивается, и она в литературе не такая, как в речевісності, фізичної простори. И там еще, может быть, я не ведаю, зараз я не готовы. Но вот проблема белорусской культуры, мне кажется, тем, что она забыт вербально, что она привязана до мовы, и она привязана до слова, до книги. Ну, белорусы нация поэтов, это меня в угле колбасит от этого значения. И это нас на самом деле бедняет, что выходячи в эту вербальную простору, мы забываемся про маркеры идентичности, штоденные, там, я не веду, кулинария, там,
розуміння простори, перцепція і преференція. І ми таким чином збідняємо свою культуру, і ми погоршаємо своє життя ще при этом. Ну, тобто ми могли б жити комфортно, в організованій просторі, за тими якби пригожими дубами не спіловані, простори якби там укандокані, хліб не смачний. Культура на ту культуру, что на все. Она охоплює абсолютно все, так і бізнес і витворчість так само. І я стикався якби з різними моделями культури у бізнесі. Я працював з датчанами і працював якби вельми мало, якби мені не прийшла. Це праця з росіянами і в цій перебудові. Вот это вот різне абсолютно розуміння культури бізнесу, з якого виникає так само добробут країни. Потому что датчане не разумеют, как это можно там занизить стоимость и не доплатить налог. Это же как это? Это же, ну, мы же сами себе горше рубим. Так нельзя так робить. Россияне начинают с контакта с того, что, слушай, здесь есть такая вот схема. Большое спасибо. У меня вопрос как раз вслед за примером с Минска. Вот этот пример предвосхитил, вопрос давно уже выкатился в голове. Вот можно ли продолжить представление различных, историческую реконструкцию различных способов пространственной организации и воображения именно в отношении в урбанистическом таком аспекте? Что так, как выглядит тогда органический белорусский город? Да? Вот если есть какая-то преемственность в восприятии пространства, что такое белорусский город? Ну, это вельми цікаво, і така тема, якби, на яку коротко не откажеш, якби, тому що якби, ну, я не верю, она вот тут зараз почекайте. Геоморфологія. Геоморфологія. Тобто ввогуле, якби, ось мені здається, що, ну, це якби не тільки білоруські города тичиться, що кожен город унікальний, тому що унікальна його геоморфологія. Нема двох однакових краєвидів і рельєфів. І завжди вони будуть різні. І город, коли повстає, і він вибудовується таким, як це зараз називається, біомеханічним способом. Что коли есть город, то дорога его обменит. И там повстание вулицы просто готово. Литовцы так строят. Ну так завсёды так все будовали. І тому городи, вони такі ергономічні, вони якби біомеханічні. Там речка так само, якби там топить, значить там не будується. Там постає яка-небудь, якби, не видно, парк, наприклад. І таким чином, якби, город, він виростає з цієї землі. Ось Менськ, він так само виростав. Менськ, от коли ви відкриєте географію Смольничу почитаете, но его такая есть чудовная, я маю на память что, а коли вы узритесь на плато верхнего города и узритесь на одну свежую, які возвышаются на дым, и поглядите на около, то побачите зеленое море приватных садков, где там сям якби виднеются домки менских мещан. Ось якби, ну, геоморфология Менска. Есть плато, это верхний город. Есть Вислочка, якби, своей ледовиковой долиной, огромной, разрезая якби, равнины. И есть погорки, досить великие. Там. Это юбилейная там, гора, где юбилейная площадь. Это высокий рынок, и это Троецкая гора, это Переспа. Просто этот город зараз не бачно, не забудований, знищений этот рельєф. І знищено ось це якби, ну, ось це геоморфологія, ну, прихожусь, знищена якби, ось це неповторний спор. І це, мені здається, якби, ну, найбільше історія. А вже далі ось це напластування історичне, возникнення фактурів. Часом це абсолютно не підпорядковано законом там, так званої архітектурної гармонії, там, неправильно зроблено, нелепо. Но воно якби виростає само з себе, там, пробудовано. Ось це мені подається, ну, важно, і мені подається це естетичною такою вартістю. В огляді білоруські городи, коли казати про унікальність і відмінність, то це древляна архітектура, наявність древляної архітектури, древляної забудови. Где-то в випадку з Менском, у Абдіраловича, кожен білоруський город, це велика кількість приватних садів.
Это зеленый город, это был утопия, якую ангельцы там на початку 20-го стагоддзя книгу написали, я прозвище не памятаю, завсёды. И там все 20-е стагоддзя розныя еўрапейскія архітэктары спрабавалі гэта ўсё ажыццявіць. А у нас землі хапала, праблемаў не было. Кожны двор меў свой сад прыватны. І гэта зялёныя гарады з этой драўлянай і каменны цэнтр. Пра гэта таксама піша ўжо гэты Радзівіл Сіротка, альбо Тамаш Маковскі, не ведаю, хто з іх аўтар, пра Вільню, што вось такі горад, там 2 мілі нямецкіх, і што багата каменных будынкаў у цэнтры, вельмі прыгожых, а драўляныя, калі ёсць, то яны раскіданы па прадмесцях альбо за гарамі спрятаны, іх не бачна.